Ništa se ovdje. Ajde probamo misiju pa da se osramotimo. To bi bilo najbolje. Ili ovo. Mogli bi ovo. Finska. Mislim, mogli bismo i za ajmo za Fince. Ti tu. Sljedeća runda, ajde. Dobro. Počemo top. I to su oni izbrisani. Ovo nije važno, ovo preskačemo sve. Nema brige. Sad možemo da njih napadnemo. I ovdje pa možemo slabu jediti. Ne baš slab, mogli bi. Ne bih. Na kraju ovi će da se odjačaju od ovih. O svemu. Ali ovi su bolji o svemu. Na njih. I stavit ćemo 30. 45. Stavit ćemo Tita. On će napraviti tu i ovo. Ok, sljedeća runda. Moramo da uzmemo Rigu i Leningrad. Jer u najgoroj situaciji oni će da stave njihove najbolje generale. Evo, počeli su. Zato smo i stavili njega, Tita, da čuva, jer top će indefinitivno da crkne. Pa da kažemo, bit će nam lakše, jer on radi i kritikalnost, snažno. Evo, ako mi ne verujete, sad ću vam pokažem kritikalnost i ovaj ne odobrani. Zato što je koristio svoju jednu taktika. Raider. 60% šanse da neprijatelj se ne bori. Sad. Važno je da razumemo da na kraju Baltičko more će biti i moja obaveza. Nemci nikako neće da se odbrane jer ne mogu da pumpaju toliko. Zato ja moram da vučem da što brže mogu da uzmem Leningrad i Rigu. Jer mi naravno ne želimo da nas ubiju. Jej! Sad sam ostavio grad namjerno otvoreno, zato što da trošim pare. Neko mora da nemam. Sa svih strana me. Evo, šta vam kažem? Sad, ovdje nam je najveći problem da nemamo kako i s čim. Sad moramo da njave povučemo da ih istopimo. 4 minuta, to je.
Sada su Englezi počeli da idu, a će mi biti tež život. Ali dobro. Sad kad mi se Tito provuko, sad mogu radosno da ih pucam. Još jedan komando i na njega stavimo Rundstund. Evo sada, morate shvatiti, dok mi ne uzmemo Moskvu ili upgradeujemo se naše fabrike na nivo 3. Ako ne razumete, sad ću da vam pokažem. Znači, evo ovdje ikona za zgrade. Vidite, ovo je mjesto gdje, pošto će da ti da heal u tvojim vojnicima koji padnu, fabrika moje tehnologije mora da bude nivo 6. Da bi bio nivo 3 fabrika. Kako to radi? Pa, ovako radi. Vidite ovu ikonu. To i ovu zelenu linicu koji se puni. To znači da je to toliki nivo, da kažemo, tehnologije. Za sada smo nivo 1. Na početku svi su. Ali što duže igraš, što bolje ti postane. I izgleda da smo zakasnili. Ok, sada je najbolje da se povuče. I da da izdržiš ovu hordu koja će da istrči. I vidite ove avione koji bombarduju. Sada se pitate, pa kako to radi, kako se to koristi? Evo uprosto, ako želite da igrate ovu igricu, zapamtite, besplatno je, ukucate WQ4, pojavit ćemo se. Šta je ovdje tako strašno? Vidite, ovaj ovdje, Timošenko, on je dobar s enkovima, da kažemo, i sa topovima. A šta ove zvezdice označavaju? Molim te mi kažite. Pa, evo sad ću da vam kažem. Zvezdice označavaju koliko će da daju jačine dodatne na trupu. Kako mi to misliš? Evo posle vam pokažem. Znači, radi tako sistem da ovako. Vidite, ovo radi 28. Sada smo stavili nekog generala za avione, bio bi viši. Ako je ima i kako to radi? Ili, na primjer, ovdje. Znači, znamo da su oni imaju 47. Kako niste pamti, nema veze. Kako to radi? Evo. Tito vam je najbolji za vojnike. Nije za mornaricu, za avione i topove. I za tenkove i onakav. Taktike. Šta su taktike? Taktike su neke stvari koje oni koriste u borbi. Naprimjer, ekonomista. On će to da koristi da bi povećao ekonomiju za 10. Znači, objasnit ću vam to kasnije. Gorila, to sam objasnio. I ovo. On zamenjuje. To tehnički znači da on oporavi svoje trupe svake runde sa 15 HP. Ima 519. Evo i Rundstedt. Vidite, i on je neki tu. Evo jedna druga fora. Evo kako da ovdje radi. Vidite ovu plus ikonicu. To uđemo u haku, pokazat ću vam posle. Za sada pokazujemo pravu igru. Ok, ali ovo će biti samo tutorial, pa pogledaj. Ali evo, vidite i ovo. To ću sad vam objasniti malo kasnije. Kao što vidite, imate i ovdje ikonicu koja vam sve pokazuje koji nivo grada, koji nivo fabrike, hilova, aviona, tehnologije, sve to. A izvini, šta je ovo onda? To su antiavionski topovi. Vidiš, ako imaš mali mitraljezić, vidite tu ikonicu, ima 4 ili nešto kao 1, to vam je antiavionski top. A kako to radi? Pa, to nije baš teško da se razume. Antiavionski topovi nisu tako strašni, kao na Leningradu. Vidite, ne koristite ih vi, nego
će oni sami da pucaju i oni će da oslabe napad aviona. Zato ću ja da vam kasnije pokažem kako to radi. Evo druga stvar priče. Imamo ovu ikonicu. Ne razumete? Objasnit ću vam. I vidite ovu gornju ikonicu. To znači koji su efekti tenkova i topova. Znači, na primjer, 20% manje napada za topove i 10% manje napada za tenkove. I to je obrnuto ovdje. A šta ova ikonica označava? Sad ću vam objasniti. To označava da ovdje napravite bunker, land fort, pa kako da kažem, topovi na moru i bacači raketa. Zašto su oni tako specijalni? Pa specijalni su zato što oni mogu da, pošto igrate obično sami, oduzmu napad neprijatelja. Znači, pošto nismo dovoljno visoki nivo tehnologije, ne možemo još da pravimo bunkere. Igrica nam da jedan, vidite. Ne možete da stavite generale, to je nemoguće. Ali, zbog tog razloga imate nešto što može da oslabi. Evo, šta su ove male ikonice? Objasnit ću vam malo kasnije. Ima i ovo. I info. To pokazuju šta je on. Evo, imamo green. Ništa, vidite, nije on tako specijalan, ali ima eksplozive. Znači 24% bolji. Zašto mu tako slab napad? I zašto je, i šta ovaj zadnji kružić označava? Zašto mu tako nizak? Pa, zato što on je na moru i on može da koristi svojim tenkove. To važi za Tita. Vidite gde je 91. Pa, pošaljemo ga ovdje, bit će mnogo niže. Sad, imamo i brodove, ali, pošto ja ne mogu da vam pravim, preskačemo ih. Ok, to je sve glavno. Ima još, evo, Haku. Ovdje imate svoje generale koje možete kupiti. Imate ribane. Tu date svojim vojnicima, svojim generalima da bi se ojačali. Imate za healovanje, za odbranu i za ofenzivu. Imate i medalje koje date vašim generalima da ih povećaju njihove taktike. Nepoznato koje, samo neke. Imamo i ove medalje. Veliki vojnik, to je isto, to je veoma dobra stvar. Zato što imaš, znači svake runde ti se na primjer napuni HP za 40. Zato je tako sve važno. Sad, pitate se, pa kako ja da kupim ove generale, gdje da ih kupim? Pa prosto da vam ja pokažem. Imate ovdje da izaberete. I sad se pitate, šta su ovi specijalni sa, koliko oni koštaju? Pa medalje. Medalje su veoma važne, to zapamtite. Znači, ako želite generala, treba vam medalja. Možda se i rimuje. Pomislit ću. Sad, imate razne ovdje. Vi izaberite koga vi volite ili koga mislite da vam je dobar. Znači, ovo su vam najbolji, ne zaboravite. Ovo su vam pa tu i tamo. Evo, Air nije nešto dobar. Ni Čujkov. Evo si nije isto. Vatutin, on je dobar, on je tu dobar. Sun LR i on je tu dobar. Aleksandar, nije nešto. Leclerc, nije ni on. Govorov vam je dobar. Ako vam fali za top, on. I ako vam fali za tank, on. Ali koštaju. Nagomo ako vam fali za brodove. Timošenko, kao što sam bio pokazao. Model, on je dobar, isto. Raznovršan je kažem. Autenbaten nije nešto. Šmigli, isto nije nešto. Kesarin, on je tu, dobro je tu. Zhang ZZ, onakav. Vasilevski, ako ti fali za vojnike. I topaj su dobri. Peng DH. I on je dobar, on je baš dobar.
Mannerheim, on je vama koristan, ako vam treba. Arnold, nije nešto, i Dowding, to ako vam fali. Ovdje su vam onakvi. Tito, to možete da ga pojačate, vidite, on nije tako visokog, ali ako ga dovoljno pojačate, može da postane strašno silno. Terauchi, onakav je. Kuribayashi, on je dobar, mnogo dobar. Ako nemate dovoljno medalje. Skrerar, on vam je bagrijaman. To ako vam ovaj deo fali. On je raznovrstan, da kažemo. Mese, on je tu. Niska cena, ali onakav. Badogilo, onakav, ne i baš nešto. Ovaj vam ne. Ovo vam, ako vam fali za bratove nešto. Blami, nije nešto. Heinrich, isto vam nije dobar, ne bi vam preporučio. Bok bi vam bio dobar ako ga pojačate skroz. I njegov Panzer Leader i Blitzkrieg, strašno sila bi postao. Fletcher, dobar za bratove, dobar. Nasir, nije loš, da vam kažem ja. Dobro je on. Slim vam je tu čudo. Da Signi, De Gaulle i na kraju Žude. Ovi na kraju su mnogo bolji, ali na kraju ja bih vam rekao da izaberete koga vi dajete. Kako vi da dobijete komentarje? I u stvarnosti ovo ostalo, ali to je sada dosta bilo i ova ikonica. Dosta je to za danas. Vidimo se sutra.